PATMOS agency Greek island lian lem lo takania aming than em chan chu Christian Bible Thupuan intran mun khani tuna hian mishing sang ni le zakwa sampua pariat vel chawan oma azaw zong po hi square kilometer som pathum point pakhat panga lekani PATMOS Thliarkar hi leilung chewe tak samos chimthlang lam omania tuna hian patino ti te patimo ti te PATMOS ti te a kau anitani PATMOS ti omzia chu mai keling tina nia PATMOS Thliarkara mun sang lai ver chu prophetess Elias nin tuifin riat zola tanga te in metar zani le somruk pakwa asangani PATMOS hi thupuana kan hua thupuan Ziaktu johana nia ani chon PATMOS Thliarkara omlai hian isuna hmutir le hrilang chu aziak chuak tani early Christian tradition atanga landan chuan heta John ti record hi isua zirtir johana khania chuti line modern scholar then khat chuan thil chiang taka hriat thei ani lo wangin soisualan hlau hlea zone of PATMOS antido kherazelani thupuana lana wangin PATMOS hian in history thui takanaya chuti ani wang chuan Christian pilgrimage lo thina hun mingthang ani tarengani tin johana chena pukpo kha mu thein aloma chupu ka ngai chuan johanan thupuan hrilokna adongani kha chuwangin kha pu kha cave of the apocalypse ania Thliarkara monastery omtam takpo Saint John mingin serhan vekanni tin kumsang khazakwa le somkwa pakwa khan PATMOS Thliarkara historic center kurate monastery of Saint John tene cave of the apocalypse chu world heritage site a UNESCO ina puang tani PATMOS Thliarkara mishing lo khosam saber nia hriat thei chu middle bronze age BC sangni vel khania PATMOS chanchin hi ancient writer ten anlo ziak tamlo hlea chuwangina chanchin hi chiang takin hriata har hleni chuidan tamzo ka tanga landanin classical period lai khan Patimians ho chuanin across Sparta le Epidaurus thla ho kalzel Dorian ni in anin soya anhuwa Lonian thla ho nen anin polle tani kumzabi pathum na lai Hellenistic period lai khan PATMOS cheng ta chuanin kulle tawa rinom taktakan lo nei to a chung kulte chural laka himnan sak ani bera zone of PATMOS thinuin PATMOS a chuan Christian masaten biakin ropui tak andin tani chungzinga pakhat chu Saint John choimona tana sak Grand Royal Basilica khania chumian sakna mun chu tuna Saint John monastery le Theologian monastery dinna vela sonani PATMOS Christian lo cheng masate khan kumzabi pasari na tanga kumzabi pakwana vel khan Muslim ho baina le run an lo tok na sa thin lea chuti hunlai chuan nichina kan soitak Grand Basilica kha ti chiat anitani kumzabi som pakhat na lai khan Byzantine Emperor Alexis I Komnenos chuanin PATMOS Thliarkara thunai na hlana monastery sak phalna api bokani tin monastery chu sangkhat le zale pakhat khan sak anita a kumsang khanzali somnga le pathuma Constantinople kluk chen wanga Byzantine immigrant ho lolu te khan PATMOS Thliarkara mishing an bel cha tampha hleni chuba ka kumsang khanzaruk sombuk le pakwa khan kandia kluk chen wanga Cretan immigrant lu te khanin an bel vele boka tin PATMOS hi kumtam takchu Ottoman Empire le naupa kumsang khazakwa sompahnia Italo Turkish war wangin Italian havin Island of the Daucanis le PATMOS an of velea tichuan Italian ho chu Nazi Germany hoin PATMOS an la kumsang khazakwa somle le pathum ma ka chu anom tani kumsang khazakwa somle le panga German ho chon PATMOS an chu san le ta PATMOS chu kumsang khazakwa somle le pariat thlengin autonomous ania tichuan PATMOS Thliarkar le Daucanis Island chuan independent Greece an zoma Greece rama an lo beitani Greek mythology a chuan PATMOS Thliarkar mingdik tak chu Letois ania Leto fano pathianu Artemis atanga Letois ti chu phua chuani thonthua po PATMOS chu tuifin riat monga om angin kan hmone PATMOS atangin Artemis chuanin Karia Mount Latmos chu avatlol thina chuta chuan thla pathianu Selene chenga chu pathianu chu ava mu thina ni Selene chuanin a en na chu tuifin riata a han trai dar tirta a tuifin riat monga om PATMOS chu alo lang takuar maini Selene chon Artemis nena PATMOS hi la chuakila ti in athlem thina atopa chuan Selene chon Artemis chu athlem thu theita tina unau pa Apollo somin Zeus nena PATMOS lak chuak phalsak dil pui turin angen velea
chu tiang chuan anan in tan pui kual du a zu sport chuan alo phal saka PATMOS Thliarkar chu lak chu alo ni ta ni zoi in an bul vela mun sang le Mount Latmos atang te in mi an pem nud zela Artemis choi moinan Thliarkar mingatan Plsease an phua ta ni PATMOS Thliarkar hian in Christian te a chuan poimo na tak anaya Bible Thupuan in tan khani in kanin zir tirani John of PATMOS Thupuan Ziaktu Johanna ti te John the Divine ti te le John the Theologian ti te in an soya Thutlung thara to bera Thupuan Ziaktu ni Thupuan chuan a Ziaktu chu Johanna ni a Greek island of PATMOS a khosa a Roman Emperor Domitian hnuaia Christian ngai theilo na wangin chuta chuan Johanna chu an da ranga huneng mo chen chu a ta ni Traditionally kan thlir chuan Thupuan Ziaktu chu Isua zirtir Johanna ni a ama vek chu chanchin tha Johanna Ziaktu po khani amero chu mithen kha chuan John the Elder ani zoke antia chuti rolin modern scholar tamjok chuan a Ziaktu kha hriat chen ani lawa John of PATMOS anti vele ta zokani Thupuan Ziaktu ni record kha John ti to pa omani a ani na taka chuan a in record chiangkwang lo de utla tatinani Traditionally ya thlirin a Ziaktu ni angai ber chu Zebediah papa John khani a chu Isua zirtir som pati zing mi khani in chanchin tha Johanna Ziaktu khani kumzabi patni ma writer Justin Martyr kha Thupuan Ziaktu chu Isua zirtir Johanna ni e ti masaber tu ni a ma se Christian writer dang Dionysius of Alexandria le Caesarea te chuanin pathian thule tongmandan in anlo na wanga thu mumal talo deuh ni in an soi thungani early traditiona chuan Roman sarkarin Johanna chu PATMOS Thliarkara anda rangani he tradition hi adik mel tlata achan chu imperial period lai khan sarkar kal khachu khatiang khanin thon bole da ran thinan ni a chutiang sarkar dan kal da chu doi thiam ayen shillok na ten ni a pagan Jewish le Christian te po hian ngai theilo na an lo hle thirani Thupuana insia khovel to phuna thil omdan tur te kha khovel to phuna thil omdan tur tak ni lawin Thupuan Ziaktu khan ama hun top tur chungchang aziak zok ni in mitam tak chon an soya tin Thupuan Ziaktu chu John tia kawani a Thupuan bu po achang chuan Book of the Revelation of Saint John the Divine tini mase heta John hi Isua zirtir som pati zinga mi khani lawa Judas a khomi mai ani a enge motia PATMOS Thliarkara anda ran mai ani chulai mun chu tuna Greece ram vaw kam pialoka omani a Roman sipai sing rukten edi somsaria Jerusalem an bei nu rewak lowa Thupuan Ziaka Roman sipai ta chuan in Great Temple kha anti chea Judalung oilawa helho an tukdola khopui po an suwa samna sa hlene tin Isua zuitu Judat hen khatte chuan Isua alo kir le a Rom aron nele an bei sei tatlata ma se chutiang thleng novin Rom khan Isua apne ta jok ni in an soi bokani tin Thupuan Ziaktu khan nekchep na hnoya Isua zuitu te afu na sa hlea an tan fuina apuan chhuat thu aziak ni in an ngai ni kumsang kan zakwa samsari paruka horror film omen ti khan mitam tak ati hlaw lea theologian then khatpo ati thla phang hialani film a chuan setana fapa antichrist lo pena azik chu adana ni a achin chena chu ataksa sakol number zaruk le somruk paruk khane mitam takin zaruk somruk paruk chu antichrist ani a ani chuan in mishing ta bumin mi thale mi sualin kara indona top khok athlen dona ni mase ngai dandang le a chuan Thupuan Ziaktu khan zaruk somruk paruk chu sual number angin akok zon lawa sual dang lo piang tura soina zokani a chu Roman Emperor Nero kha ani zokani an soidan chuan Nero khan in Isua zuitu tam tak chu a huan ti ennan nungchungin a hal hlum thina Thupuan Ziaktu kha Christian ani a Rom huatin a huani nan soini Isua zirtir Peter le James te Thupuan chu reng chu kausan thuai tu ten an hnol sela mase chung an thu ta chu Roman lel ram chunga Christian te khanin an ro em thung sini Johanna Thupuan dang Secret Revelation of John oma chuta chuan Isua chu ral do thu ni lawa Isua ni lawin tu emo pola hena alang masa naw se nang lo piangin alo puitlinga scholar then kha chuan chu mechia ni in an soini engwanga John of PATMOS khan athule hla kha Bible da nge moni chule ti zona aum ngala
tin kausan suai tu tam takin thutlung thara thupuan da andu lo hnea phua choble infuina politics lam hoi ni in an ngai tlat thin wang ani